Evo ti mater. To je prva stvar koja mi pada. Sjeti se mene. Tako, i glitter mi pada na pamet. Ne odjebi, ti sigurno u halterima da hodaš doma i Koji tebe briga na kajama skupio? Okej, gle. Baš si pizda. Ja sam uvijek peder, ali nikad homoseksualac, da. Istina. Nema više. Ja samo nisam izbjegljiv, to je problem. Premijer jebim ti mater. U Reškoj. Ja pozdravljam sve građane i građevine. Pa di ti živi? A? Građevine. Jesi ti normalan? Živi zid. 3 mjeseca. Pa sjećaš se Šivi sid? Ja? Pa sjećaš se Pervanove zajebancije na Pa tu ne, temu? ali... Pervan ti je imao zajebanciju na tu foru da smo imali premijera, ovaj ne zna kao, ovaj došao iz Ma ništa hrvatski, taj ne zna. ova naša bivša Kosorica ne zna engleski, veli, jel možemo sastaviti jedno koji zna nešto? A Ingrid? Ja, engleski. A Ingrid? I want to tell you. A jesi vidio transkript Šalabahtera? Pa ne, ti si. Znači na O, po Vukbu, ne? A, J, V, A, N, T. Yesterday. It was such an easy game to play. Znači ono, jeboti Kako je pas rekla? mater. Suddenly. I was hungry yesterday. People must trust Ajmo us. za hungry, veli, a sutra šta, ajmo za trsti u trsti. I počelo je ovako. Pada kiša na polju. Kaplje mi po prozoru. A ja vozim starleta iza jebenog gluhaka. Čekaj. To je to. Reakcija na Hondu, E, da. na moju Hondu. Onda. Čekaj, to imamo snimljeno. Ne znam, treba vidjeti, Treba vidjeti. Uglavnom, njegov auto užasno glasi. ali brutalno glasno. Brutalno glasno, znači ko da vozim Titan. Kaže Onako- čovjek u remorkeru. Bar je tiše. Pa auto ti se glasa kao nuklearna elektrana. Sad auto, ono, ja ga vozim. Jebem ti, mater, ono. Moj alfa ovako. Da. Mogla bi, Kaže, neću. dolazi Marin. Dakle, lokacija na Velebitu. Pavena šminkar mijenja gumu. Gluhak jede čokoladicu, točnije Kit Katu, u grijano lijepom Meganu. Ja šetam okolo po kiši i onako, kolektivica osjećam. Kiša pada na polju. I mislim si da sam skužio negdje tamo Velebitsku degeniju. Dođem do njega ovako kao, Velebitska. Kaže, dođem ja rekao, mi smo na Velebitu, kao da. Tu ima Velebitske degenije, kao, pa ima. Kao ima tu i velebitskih idiota. To je samo degena. Kaže on, a nema slučajno brat degena. Velebitska kretenija. Zašto ne bi brao Velebitsku? Pa kao zaštiću, dobro, ajde neću brat, jebote. Ja rekao nemoj Kaže fakat. da ne bi možda doma uzgajao, pa rekao šta, pa onda bi bila zagrebačka degenija. Kaže on, ne, bila bi velebitska degenija sa prebivalištem u Zagrebu. Ja sam brišao. By the way, gdje je Marina? Otišao je sakrit suze. Dobra. Dobar. Fakat je legao. Dobar. Kupit ću... Šta ću još kupiti? Još ću kupiti nešto.
i ovo. Imate još koju u Graševinu osim Uzmi ove jedne? dvije, sve što je tu. Uzmi dvije, uzmi vodu. Ti donesi ove svoje. Ja ću doći. Donijet ću ja, uzmi vodu. Kompenziraj za čaš. Imate kondome. Sorry zbog ovoga. Da, sorry. Sorry. Imaš 5 sardina. 5. Evo ti. Drži. Ajde, daj ja ću nositi ovo. Ti nosi nektar, a di je? Samo jedna. Ej, sviđa boju koju je popremio rok. Pa vi ste idioti. Koju boju je? Hvala, Bog. Doviđorno. Vi ste idioti, jebovi pas, mater, vi ste na A pazi kako se zove hostel. Prče. Čekaj, a di su sad? Znaš šta mi jebo? Na telefonezu. Jebote zebra, daj jebanje. Bilo je jebanje na televiziji, a sad su zebre jebote. I to je Pa ne, ozbiljno, sad je bilo jebanje na televiziji, a sad su gledali sam debili. Čekaj, to će reći pak. Čekaj. Stvarno, Da, Ja znam kad treba stati. čekaj, daj, ja sam fakat zainteresirano slušati. Pale ne zna. I neću ni grickat da te bolje čujem. Pale spava je. Zapravo kad smo ga našli, probudio se u ovoj pozi, ne znamo masturbirao ili... Vjerojatno ima nešto u guzici. Ali je bio budan. Vjerojatno ima nešto u guzici. Moguće vibro od mobitela. Moguće. Evo ti mater. Dobro jutro, dobro jutro. Naš road trip je službeno gotov. Ona nema Motorola. Šubarc. Idemo iz Novalje, Kao zadnji pas među. iz jednog genijalnog hostela koji smo našli totalno slučajno i zapeli se s menadžericom jako. Nisam spavao ništa, glava me boli da to nije normalno, oko me i dalje boli, zvuči ko Jeremija, ali nema veze. Znači da je na trajektu ili poslije kad siđemo da mu kameru našu i ja kažem da je dam i svoj toki walkie nek se malo zabavao s ovom. Da. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Kako možete pričat tak rano ujutro? Mislim, nije rano ujutro, ali... Svi imate mamurluk, majmuni jedni, kak možete pričat toliko? Auto je genijalan. Ja ovaj auto najradije ne bi dao nikome. Budući vlasnik, bolje ti je da paziš na taj auto. Bolje ti je. Nemoj da ti ja dođem tamo. S ovih nekoliko morona. Čak bi i Roma nagovorio da dođe napraviti neku pizdariju. A to si mogao kad stanemo na trajekt, jeboga ti. Trajekta, sad se upravo javili ovi moji koji su išli na trajekt, motoristi kažu ništa, upravo se javili trajekta nema, moramo pići na most. Ajmo na most onda. Može, daću je Motorolu da se ne sluša. Dobro. Eto, nema trajekta. Htjeli smo lijepe kadrove napraviti, ali... Fuck. Od Panko? Da, izvolite. Evo mi je si živ, doviđenja. A tak sam baš se htio voziti s trajektom. Dobro, nema veze. Nema veze. Ko je na pola metra nadmorske visine? Ko?
evo s osobnog stajališta moram reći da je jako lijepo čuti ženski glas, a da nije Mirekov. Dakle, ovo što čujete, ovu buku, je ventilator od klime. I nepodnošljivo. Ali nije nepodnošljivo kao ona gluhakova muzika koju je stavio meni kao kaznenu pjesmu za slušanje cijeli dan. Ono je bilo prestrašno. Još dan danas čujem tu melodiju. Gotov koncert. Au! Zaključak. Vozimo se s Paga prema Zagrebu. Road trip je završio sinoć, došli smo na Zrče, razočarani. Nije bilo žive duše, bio samo jedan čuvar, točnije zaštitar. I to je, Zrče je laž. Tog nema uopće tamo, to ne postoji. Isuse, jeste vidli ovog jebenog debila?
Buraz, imam na kameri, a bez brige imam na kameri. Nemišljeno vidiš njebeni i retardirani idioti. Ne možeš na usponu preticati kad ne vidiš sa druge strane brda šta ti dolazi. To je Slovenac. Čovjek bi rekao da s obzirom na brdovitu državu da ima iskustva sa linijom. Baš u prirodnom lesu. Jučer sam vozio od Mire Hondu. Uglavnom, auto je strašno naporan, ali strašno naporan. Dakle, da auto se ponaša cijelo vrijeme kao da hoće nešto reći, onda odustane. Kao, znaš, pa ne. Ovako kad date gas čuje se i onda kad spustite i onda opet morate ubrzati. I tako cijelo vrijeme. Ja vam moram nadodati... Ma Vikte, jebo. Uglavnom, auto je odraz nekih vremena koji više nema. I zato mi stvarno tako. To nije auto za daleko putovanje. Ali i dalje dovoljno komforan, dovoljno brz i dovoljno mali potrošač da to može biti bez potrebe. A danas toga, nažalost, više nema. Mislim da bi draže bilo slušat Gluhaka kako 2 sata priča o temi koja me uopće ne zanima, nego se 5 minuta voziti opet u toj Hondi. Potvrdilo se ono što smo u principu na kavama bili, znači ekipa je najbolje moguće. Niti je bilo problema, niti je bilo svađa, niti je bilo frke s lovom, niti je bilo frke s klopom, niti je bilo jedino koji su malo njurgali oko vožnje, ali dobro, mislim, to mora biti tak. Nadam se samo da taj ko će ga dobiti. Nadam se da će ga cijeniti zbog toga što taj auto ima. I da će kroz taj auto zavoliti sve ono zašto nas nekolicina automobile zapravo voli. A to ćemo još vidjeti. Sad stvarno prestajem pričati. I žvaka, idem slušati glazbu i uživati vožnju. Čujemo se kasnije. I eto ga, zadnja dionica prije Zagreba, Karlovačka autocesta. Ne volim je apsolutno nikako, užasno me ide na živce. Stvarno mi nije draga ta cesta. Dosadna je ko proljev. I užasno velika količina ljudi